Men Abdurayeva Çınar, Töre sayına karaştı, Cayılma ayılığına yaşayımın. Yaşım 65'te, 5 balanın enesimin. Hazırgı vaqtda pensionermen. Bu kampaniyaga 2009 yılları kirgenmin. Kampaniya жақсы kampaniya. Oşonda men davleniyam var bolçu, aşqazanım orucu, ötüm orucu. Anan oşul Bipar kampaniyasının dersinden alıp işgemin. Bu derlerden Kuşmida, Şakmızıç, Roziyo Maslo, Ekstra Luk, Karsi, Sinkiçkemin. Oşonda 3 ayın içinde aşqazanım жақсы болып қалған. Өзіме жақсы білінген. Дәвлениям жақсы болып қалған. Мына şu дәрілерге мен өзім там берген, мен жақсы дәрілер екен. Ошондо мен иштеп келе жатам. Азыр мен ушул компаниянын ыраазычылыгымды билдиремен. Жақсы компания. Келиңиздер, дәрілерден алып ичиңиздер. Аташпаңыздар.